درباره هاتنا هاکان فیدان که اف دو روشن لعراقية قلت بيشن برفره دقل بربرسن عراقي كنيا جا سروك وزير بقرا وزير درفه بقرا سروك كمار بقرا كنا حاجي لبغداد د جوين خوين بردام ده وبريارجي بيت هرم كردستان دقل هرم كردستان جي كومكا ملف وبابتان قلت بيش بكن كاف بابتن هلاويستينا دنابر هرم كردستان تركيا عراق تركيا تايبت بابت سامان سروشتي وبابت اولهي یه لسر سنوران درباره وی مجاره من میوانه که برای صالح ملا عمر ما مستای زانینگه کول استودیت گلمه دایه دکتور تو بخیرات زور سپاس افدو روشن هاکان فیدان هاتیا عراقه و بریاره کو پشتی دمکادنشی سردان هرما کردستانی که دست بی که تیروانین و نرخاندن و بزانم لسر گرینگیا سردان هاکان فیدان چه گرینگیا خو هیا جبو عراقه جبو هرما کردستانی تایبه جبو ترکیه کنها حکومت کنو پیکانیه بله اردوغان تویتن که گورانکاری بناو سیاست خدا بکتن تناو شده که پیشتر سردان سعودی و امارات که دو قطر تازه تیتن سردان عراق کتن و دهاتو دا کتن پیش و هاکان فیدان هنارده و که وزیر دره و زور ملفت های پیوسته لیکتی گیشتن درز بیتا کدن تناو برا ترکیه و عراق دا دوای وقتی رجب طیب اردوغان دیتن او لیکتی گیشتن و واجو بکردن زور ملفت گرنگیت های ملفت امنی آبوری جینگی وکی آو و بشیوه یکی گشتی ترکیه تویتن سلنوی پیوندیت خود یا عراق پناسب کرده و گل زیادتر گرنگی بوار آبوری بداتن و فاکتره که استراتژیکه های بندر فاو بندره که استراتژیکه که تقریبا دتوانین ببین ریگای اوریشمی نویه یعنی بین ریگای گشپیدان لفاو شیوه یکی گشتی وصل بیتن به ترکیه و اول ریگه یکی استراتژیک جهانیه که تنیا پیوندی به عراق و ترکیه و نیه و بتاکید ترکیه به هماهنگی کردن دیگه عراق نتوانیتن کلک لو بابت گرنگ استراتژیک ریگای ور بگیریتن که پیوندیه که آبوری جهانی نکتن یادگاه عراقی بلکه شیوه یکی گشتی دیگه دنیای درست بکردن باشه دکتر شروع کردن جهیه دبیجن کنه ها ترکیه یعنی خواسته که جدی نیه جبو چاره سرکنا کشیان دیگه عراق و هرم کردستان تنه دخوازیتن یعنی شیوه که موقت مسکن وان کشانه چاره سر بکردن جبو دو کارن یک چاره سرکنا کشیه حلاوسان انفلاسیونی کنه حال ترکیه درست و یا دویجی جبو ویکیه که حل بشارتنه که چاره نویساسا نافخویی لترکیه هیا قناعتا من کشب شیوه یکی گشتی همه چاره سر نابن بس لیکتی گیشتنه که باش دی تدرس کردن اگر هم تماشای اردوغان بکن 20 سال پیش وقتی هاتت ویست کشید خود که دولت دراوسی صفر بکه پیوندیا باش بکتن براستید قوناغایی که دا سرکوتو نبو و تازه اردوغان تویتن بچیتت قوناغه که نویتا آیات قوناغی نویدا دی سرکوتو بیتن که پیوندیت خود که دولت دراوسی بتایبت دیگه عراقی بگوریتن که شابکت صفر بقناعتا من نتوانید که شابکت صفر بس لیکتی گیشتنه که باشش دی تدرس کردن اگرم تماشای کساتی هاکان فیدان بکن وکی وزیر در و کساتی که امنی سیاسیه دیپلماسی امنی و سیاست در و دیتا تکل کردن شارزایی یکی باش البوار عراقی های پیوندیت باش دیگه کساتی شیعه سنه کرد و اوی های توقعاتی تکدن که تردی یکی کیشه کمتلی بینه کردن بس وکو جنابی تگوته همه کیشه بینه چاره سر کردن نبی چون کواتا دکتور هاکان فیدان تگوته کارکتره که سیاسی امنیه شارزه که باش دجینگه عراق و هرما کردستان داره بریانها برپرس استخبارات ترکیه بوده هاکان فیدان دشید ببته او کارکتره که قناعت عراقی بینیتن چاره سریا وان کشانه بکتن یان عراق بشویه که او شیانو طاقت هنه که خواسته که این ترکیه جیبه جیبه کتن همه چاره سر نابن بشکی زور دی بیتن عراقش لدو برجواندیت خود گریتن بندر فاو به ریکاوتن دیگر ترکیه هیچ معنی نابید شیعش مجبورن بوی هندی پیدا شنوی که تردی که پیوندیت خود بکن دیگر ترکیه بندرکی زور گرنگه بندر فاو لریکاو و دیتوانیتن وصل دولت اروپایی بیته کردن بس شیوه یکی گشتیش کده خرکی شهینه چاره سر کردن نخیر چون بابته که های شیعه سنه کرد و شیوه یکی گشتی شیعه زیادتر جیر هجمونیا ایرانی دا آیا
هاکان فیدان دتوانیتن کاریگری سروی هندی بکاتن که شیعه جر هژمونیا ایران بین داره بشن جر هژمونیا ترکیه دا نخی نشد ترکیه شو واقعی تزانیتن بس آیا ترکیه سیاست اکیل پیش دیگریتن بشیوه یکی گشتی تنیا ترکیز السه حریم کردستان و سنه دیکاتن شیعه پراویز دیکاتن نخیر اوش ناکاتن گورانکاری اکتن او سیاست ترکیه سیاسی دشه راگرید گورانکاری اک یتی تکدن که ترکیه تویتن احتمام بشیوه یکی گشتی بشیعاش بداتن حتی اگرم تماشا او گورانکاری تازه بکن لبوار نوتوغازه حریم کردستان بی موافقه کدنا بغداد نتوانیتن که نوته هنارده بکاتن واقعا که درست بوید ترکیه اگر بویتن لبوار نوت و غاز تحریم کردستان شغل بکاتن تبی رضامندی بغداد دست بینیتن پیوندی که باش دیگه بغداد هبید شیعه راضی بن اگر او کشی نتوانیتن شار سر بکاتن تأکید نتوانید وکی را بردو بردوام بید گورانکاری زور تاتیه کدن آیا ترکیه سیاست خود دیگه سنی اب چه شیوه یکی دی بید عربیان ترکمن اب چه شیوه یکی دی بیتن اگر پیناسی ترکمن اب بکین ترکمن بشکی و شیعه بشک سنی نه اگر گورانکاریت نو پیوندیت خود گل شیعه نکاتن حتی سرکوتونا بیتن که پیوندیت باش دیگل ترکمنت شیعش هبیتن باشه دکتر برپرسن حکومت محمد شیع السودانی بشیوه که الشیوه هم بحثا ویکید کن که وکا عراقی وکا حکومت عراقی وان کیشه پرزگیریک ده هنارده کنا نفت حریما کردستانی نینه کجاره که دیگه هنارده بکن لی کیشه ده بجن ده ترکیه دایا ابنرینا تا هاتنا حکان فیدان رو ریخوشگرن جبو هاتنا رجب طیب اردوگان ده دمین ده هاتی ده پرسکا جدیه جبو وچنده که ده دمکی نزیک ده جاره که ده نفت حریما کردستانی بیت هنارده کرن که لحن سرکی سودمند و هنر نکنن افتیجی ترکیه دمه که دا ترکیه توش حلاوسانه که گلک مزن بویا بغداد خو سیاست هی کیشه هی یعنی پروگرام تایبت خوی هی تویتن پیناسه یکی نوتر بکاته و که حریم کردستان بچشی و یکی نوته نارده بکاتن او امتیازی که پیشتر ترکیه بدستینا بغداد امتیازانه ده ترکیه آیا ترکیه بود داواکاریت که بغداد ویتن لهنارده کدنا نوته حریم کردستان دی رازی بیتن شک زحمته ترکیه تویتن امراض آویب کار بینیتن و کی گوشار دیب کار اینیتن لبرانبر بغدادا که بغداد ناچار بیته کدن تاراده یکی هندک تنازلات الوبواری بکتن احتمال هیب شیوه یکی گشتی هندک آوه بینیتن بردتن بو عراقی یعنی ترکیهش امراضی تایی که بتوانیتن گوشاری سر بغداد درست بکتن و بقناعت من برجواندی بغداد و ترکیهش ده که لکتی گیشتن لبواری بیتا درست کدن اگه نه بغداد ضررکی زورید کردن و براستی دیتوانین ببین که مقصری یکی تا حد که بغداده اگر نه نوتا حریم کردستان هنارده تا تکدن بودجه یکی گشتی تیگره و بو سرخزینا عراقی بغداد رازی نبود که حریم کردستان بینیتن و نوتی هنارده بکاتن هرچند که ضررکی زور آبوریش بغداد کویتن او زیادتر تقریبا حالتی سیاسی و استراتژیکی هی حالتی استراتژیکی هی درباره بابت آوه که یک جه پرزگیری کشور کردن دنابر عراق و ترکیه دا هاکان فیدان ده بجید که رجب طیب اردوگان وکه بابت که مرووی سحت کتا آوه که بو عراق بردتن ده همان دم دا محمد شیع سودانی جی داخل جه ترکیه دیکتن که آوا دیجه فرات بو عراق بیت بردن یعنی سامان آوه یا ساین خوی نیف دولتی هنه بوچی اردوگان یا ترکیه وکه بابته که خیره سحکت آوه بو هم بر عراقه کشی آوه کشکی گرنگه که عراق کشکی سرکی هیتگه ترکیه و سر رای پیوندیت ایران و عراق که چند باشن همان کشد یا ایرانشه هی و حتی دادگاه نیو دولتی عراق له بواره شکایت ایرانش کده لسه کشه آوه و بتاکید او بابته که زور گرنگه رو بار آوه کل ترکیه تیتن بو عراقه و بقناعت من او دسپیکه یعنی کشید لداهاتو درست بنت بین عراق و ایران بین عراق و ترکیه دا کشی آویده بیتن که گورانکاری جهانی هاتیه کدن لکش و هوا و هم خودی ایران تاراده که دوچاری کم آویه بوی و هم کاریگری ترکیه شکده اوانش صده زور گوره درست کده یعنی او صده شیوه یکی استراتژیک هاتیه درست کدن تشتکی سیاسی نیه که ببیتن پروژه که او برنامه هاتیه دانن او برنامه یکی دیان ساله که بقناعت من
لە داهاتوش کاریگەریەکی یەکجار زۆر لەسەر پەیوەندیت تورکیا و عێراقی دێکە و تەنانەت لەسەر پەیوەندیت عێراقی و ئیرانیش دێکە و هەتا ئەگەرم تەماشا بکەین شەڕی 8 ساڵی عێراقی و ئیرانێت زمانی ڕژێمی بەعس یەک لە هۆکاری سەرەکی کێشە ئاوی بووە و لە داهاتوو بقەنەعەتا من ئەوە کێشەک نییە و ئەردوغان بتوانیتن امتیازێکی زۆر بدەتە بەغدا یان سیاست مەدارێت عێراقی بن تەنازولێ بۆ تورکیا بکەن لەسەر بابەتەی ڕازی بن و یاسایت نێودەوڵەتیش جێ داخەیە زۆر کارپێنایەتەکردن زۆر باشە دکتۆر ji bilî vê mijarê ziyatır berpirsên Tirkiyeyê taybet Hakan Fîdan jî yanî çavêwan li ser dosyeya PKK'ye dibêjin ku divêtin PKK babetê PKK bêhête helkirin li Iraqê û dihî jî weke tu dizanî ku Hakan Fîdan di axivînên xwe de got PKK Silêmanî herweha Mexmûr, Şingal, Qendîl dagîr kiriye. Pirs ev ye hikûmeta Iraqê li enên siyasiyên Iraqê ew taqa û şiyane heye ku vê mercê Tirkiyeyê weke xwe cêbecê bikin babetê PKK hel bikin? نەخێر ئەوە نایەتە چارەسەرکردن ئەو کێشەی بەردەوام بیتن کێشەی دیش سەبارەت بە بواری ئەمنیە هێزی تورکیەتە ناوخاکە عێراقیدا عێراقی توێتن کو ئەو هێزە بچنە دەرێ و بەرامبەر دەبێتن پێویستە و پەکەکە نەمینیتن عێراق نتوانێتن و سیاسەتەی جێبەجێ بکات تورکیاش شێوەیەکی گشتی ناوخاکە عێراقی دێمینیتەوە و ئەو کێشەیە نەکتنێت چارەسەر نابیت بەس دەتوانیتن تا حەدێکی لێکتێگەیشتنێک بێتە دروستکردن و کاریگەریەکی زۆر سلبی لەسەر پەیوەندیت بەغدا و ئەنقەرە نەبێتن چونکە بڕاستی تورکیا قەیرانێکی ئابووریە زۆر گەورەیە هەی دەبێتن و پەیوەندیت خۆ گەڵ بەغدا شێوەیەکی ئابووری ڕێک بێخێتەوە ئەو بابەتێت پەکەکەی و ئەوانە کو تێنە تەڕەحکردن قەناعەتا من Hakan Fidan û berpirsê Tirkiye bi xwe zanin ku Iraqê ew tuanaye niye bes tu nav buwarê diplomasiyê da tê tevkar înan qetekem ew tuane dişyana kî daye yanî eger berpirsên Iraqê nebin şirûveka dike heye dixwazim bû te behez bikim dibêjin beriya ku Tirkiye daxwaz ji berpirsên Iraqê biketin ku babetê PKK li Iraqê li beşek wan cên ku PKK hene hel biketin divê daxwaz ji Tehranê bike çûke PKK niha di destê Tehranê de bikartînin ev rast e قەناعەتا من شیعەش زیاتریت لە هژمۆنیا تاراندا ئەگەر پێو شێوەی بێتن تبی بچیتن تگەڵ تاران گفتگوۆیی بکاتن نەک لەگەڵ شیعیت بەغدا ئەگەر پێو شێوەی بێتن احتمالی هەیە وەکی جەنابین گو بەحثکردە ئیرانی هژمۆنی لەسەر پەکەکەی هەبێتن بەس شێوەیەکی گشتی تورکیە توێتن و ڕاستە و خۆ پەیوەندیە تگەڵ شیعە دروست بکاتن پێداچوونەوەیەکی تگەڵ پەیوەندیت خۆت گەڵ شیعاش بکاتن هاکان فیدانە تا ڕادەیەکی دەتوانین ببین و پەیوەندی تگەل نوخبیت سیاسیت شیعاشی هەی نەوێتن و وەکی ڕابردوو تەماشای شیعا بێتەکردن و شیعە بینە پەراوێزکردن ئەویشت واقعی گەشتێک و دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندی دەسەڵاتێکی زۆرە و پشیوەیەک دەتوانین ببین و گۆڕانکاری سەر ئاستی نێودەوڵەتی هاتیەکردن ئەکتەریت ناحکومی ڕۆڵێکی کەمتری پەیدادکاتن ئەکتەرێت حکومی ڕۆڵێکی گرنگتری پەیدادکاتن تو تەماشای پەیوەندیت فەڕەنسا و هەتا ئەمریکا و ئەوروپا بکەی زیاتر گرنگی بەغداددەن و هەتا ئەگەر تەماشای هەریما کوردستانیش بکەی هەریما کوردستانی تازە توێتن لە ڕێکا بەغداوە بینیتن پەیوەندیە دروست بکات دیگە دەوڵەتی دراوسێ و بواری نەوتوغازی وەش شێوەیەکی گشتی هەریما کوردستانی ئەوە نیشاندا و ڕێکەوتنێت دیگە بەغدا کردە و بواری دیش توێتن و شێوەیەکی گشتی کەلێک لە بەغدا وەرگریتن بۆ ئەوەی خوب هێز بکاتەوە چونکە هەریما کوردستانیشی تێگەشتێ کو گۆڕانکاریەکی گەورە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و ناوچەیی هاتیەکردن و تورکیش ئەم واقعەیە تێگەشتە و شێوەیەکی گشتی ببێ کووردا و سوننا بەغدا زۆر سەرکەوتو نابێتن ناتوانێتن بەهێز بێتن قەناعەتا من پێویستە و شیعەل بەغداش بچێک پێداچوونەوە سیاسەتێت خۆدا بکەن بەرامبەر هەریما کوردستانی بەرامبەر سوننا شیعە نتوانن سیاسەتێکی پێش بگرن پێو شێوەی بیتن و هەریما کوردستانی لاواز بیتن ناتوانێت لە بواری ئابووری و گەشە بکاتن و بەغدایەکی پێش هەبێتن باشترین نموزەج ئەوەیە وەختی هەریما کوردستانی نەوتەخۆ هەناردەتکردن و گەشت کرد لەو بوارەی بەغدا پارێکی کەمتر بۆ هەریما کوردستانی تەنارد تازە بەغدا ناچارە پارێکی زیاتر بهێنێریتن تێرەدا بەغدا تا چەند سیاسەتەی دل پێشگریتن و خسارەتێکی ئابووری زۆر زۆر بکاتن سیاسی بووە پێگە هەریما کوردستانی لاواز ڕابگریتن ڕاستیش ئەوە یعنی بەرژەوەندیە عێراقیدا نییە احتمالی هەیە شێوەیەکی کاتی
بینن شیعە تەسەور بکەن سەرکەوتنێکی گەورەیە بەسەگەر و شێوەی بەردەوام بیتن ناو تەحریمە کوردستانی هێناردە هەر نەکرێتن تمام ئایا هەریمە کوردستانی چەند زەرەری دیکە بەغدا چەند زەرەری دیکەتن هەریمە کوردستانی ڕێکەوتنی کردو تبی بودجێ و هەریمە کوردستانی بنێریت بی ئەو ڕێکەوتنێت هەیچێ ناو تەحریمە کوردستانی هێناردە بکریت یا نەکرێتن داهاتوودا بشێوەیەکی گشتی بەغدا زیاتر زۆر لە بواری ئابووریەوە زەرەری دەکاتن بۆ ئەو ئەینادەی سیاسی یان ئەو عقلیەتی حکومڕانی شیعاش قەناتەوەن پێویستە بڕە گۆڕانکاری تێدا بکرێت دکتۆر صالح مەلعومەر شارەزای پەیوەندیە ناودەوڵەتی مامۆستای زانینگەی سوپاس بۆ شڕۆڤێتدا سپاس بۆ جەنابی